January ni kuwa sang ni som ni panga ni nga ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President atana than Donald Trump chuan Hamas in Gaza an mission te chu tun thani som nia President atana lak lu ni ma an chu lo chuan Hamas te chuan rem hunan ma chonang ti asoinon Trump hian an ramat hole ni zan khan Mar-a-Lagoa Chennai na press conference ania heta hian reporter te chuan ni kum December tha Hamas fir fiak pol te vawna chuan zian ti an zota hi Trump hian changin ama lo soitu ang thawin Hamas te hian president office lu ama ngeya an mission ten chu vek lo ani chuan remhunan ton darang ti asoinon le ani Hamas te hian tuna hian mi somkua paruk an la hrenga hengzinga hian somnga vel bak nungdamin nanom to lowanga yania an mission zinga hian American pathum man latelani Trump hian official lu ama Hamas te mission chuan ni theina na ma la turin special envoy to Middle East atana arwat Steve Witkoff chutirin Joe Biden a sarkara mi poimo tenen Egypt le Qatar baka Hamas le Israel lam hruai tu tenen tuna hian inka hai nei tumin thei topin man la chun zom zela Hamas te hian atira chuan American pasari lion hrenga hengzinga pathum che hi tuna chuan dam to in an hriani Trump chuan December tha lo soito chuwa din na ni thu chiang taka soin in biak na kal lai mek ti khailak ka du lo chungin mission te hi office ka lu ama chuan ni lo chuan Middle East a hian rem hun ang main meile ka ta sur don ani atia engtin chiang e mala kang tiero asoi chiang lo thunga reporter pakhatin Hamas te chunga engtin chiang e ma ala kang ti azobel na chu changin Trump chuan a silfiana ka soi kheranga yemni hei ba hi ka soi belangai to love ka soi ang khani mai atiani Trump chuan official lu ama Hamas hobin an mission an chu alawani chuan thil thleng tur chu arap thlak le don ti hriat thei turin a soya Hamas te ta na thalo khopang ani na taka chuan tu tan ma thalowang atia Syria rama US in rol dan turan zo na chu sipailam ro man na ni wangin hemi chungchang hi chu ka soi theilo ati thung kumsang ni somni pathum October ni sari khan Hamas te hian Israel ramlu chilin an mu ma saka piang thatin an thalo te chuan mana Gaza an hruai boka hetiangan thalen hrenzinga hian Israel mi ni lo te pon tel lo theilowa American te pon tel tanuala an hrena tangani zali somruk nuwa po Hamas te hian an mission te hi an la chuakim du lo zelani Mar-a-Lago estate press conference a hian Trump hian thil hrang hrang a soya athu soi poimo chi hrang hrang in zui don te ang Trump hian Ukraine in dona chungchanga Russia lama tang debem ni cho ti thei turin thu a soya Russia in Ukraine in nei to azom turani lo ati chu a hriat thiam pui thu a soya boina lian ber hi chu Russia in Putin a omma dei to atanga lo soi thin to Ukraine hi nei to atel turani lo ti hi ania chu voina hian lunga ziang maya nget ani to ni atia engtik lai mo khan Biden chuan Ukraine hian nei to azom thei turani alo ti to a ti chuan Russia chuan an kong ka pui bul maya an mi khwal chak lo tu te mo an ma chon tarun maya Russia ril ru tur hi ka ngai toin ka hrethiam khop mai atibok kumsang ni le pariat dei to khan North Atlantic Treaty Organization NATO member te hian Bucharest summit a NATO a Ukraine laklu hi athu phungin an lo rem ti dei to a Biden a sarkar po in NATO a Ukraine laklu hi an du thu an lo soi to bokani NATO member a Ukraine laklu chungchang hi Russia hian a helberani thu Ukraine boitil lama kan content a khan kan soi to a khothang media te hian thil hrang hrang soin Russia hi Ukraine laka thiam lo chantir viau ma se he boina bulpui hi Donald Trump hian a hrechiang hle ti alanga Joe Biden le tho pui te po hian an hrechiang khopang ti chu lang renga ma se trama soyang hi an soi chuak ve ngai mi alawani heti la hian Trump chuan nei to a hian member ram dangten sumle pa an tho thadu lova US puina chian be sei nia soin NATO member dangte hian an pol chakna tura summan an ti tam lo chuan US in NATO ta na tho ti tlema tum thu po alo soi zau zau to a tuna hian NATO a European member te chuan an ram GDP atanga za pani chu defense lama an hmang turani ti angin za pani an tlin vek to a ma se hi Trump chuan adu tok lova Mar-a-Lago press conference a hian za panga hmang turina du ti asoi chuak ani The Wall Street Journal in a tarlan danin
Trama team te hian Ukraine in NATO member ni adil na hi kumsom ni vel tal ngai tu lovada andua Russia nena inrem na nei chuan tumberani antia press conference a hian Trump hian Biden a foreign policy chu soi selin Afghanistan atanga US sipai lak chu chuan Ukraine boina thlenani atia Russia President Putin nena in BMT zona chu Trump chuan ni somni ma lo bia khachu thilmoi lo le kalphung dik lo ania ma se ni tin mitam takan thi belzela wangin January ni somni nga ngai hi ka hotak zetani ati nikum December tha khan Putin hian Trump nena in bia ka du thu alo soi to a ma se Ukraine in dona top don ani point Russia chon Ukraine chu sak Luhansk Donetsk Zaporizhia le Kherson bial te chu nei hlena phu thu le Ukraine in NATO member ni adil na hnol te chu phu ta Trump hian president ani vele Ukraine war hi ati top ngal don thu a soi thina ma se engtin nge ti don ti ero a soi chiang ai lo thungani tunlaya Trump thu soi jinga ngai ven hlo ber pol chu Canada ram chungchang ani a Canada chu US state somnga pakhat na ni tu rangina soi ti kan lo hre to nge yanga Trump hian Canada nena anin rina chu phu a chobram ri ani atia Canada Prime Minister bangta Justin Trudeau chuan Canada hi US state pakhatani na chantur pakhat ma amlo ti na lo chang to bokani Trump chuan Mar-a-Lago a press conference a hian Canada chungchanga angai dan hi chiang zetina soya hetiang siam chobram ri hi tibo taila hanen teu ram himna tan po thajok da yang chu Canada le United States a engmoriawasin atia Trump chuan Canada in an ram ven himna na sipai le ral thuam lama an sum man tlem chungchang po soin sipai tlem te an neya kan sipai an ring na sa hle a thavek mai ma se kan sipai an rin man hian pe ve turani a fair tat lo atia Canada ram beinan sipai man atumem ti zona chu tum love economic force kan mangang kan ram sum le pai din hun hi kan thak dang lam dona America ram hun rang ka chak khowar hun kan ngak me kani atibok Trump hi Canada Prime Minister Justin Trudeau nen hian anin thian thaviawa kumsang ni som pasari le sang ni som ni pakhat inkara president ani po khan an inkara thaviawa ma se ni kum November ninga a president atana thlantina ni hnuwa Trudeau nen anin mu hnu khan Canada chu US state pakhat atana I tatlat maya social media lama po soi chunjom hala manilo ka Trudeau an Prime Minister ni na bansan hnu khan Trump hian Truth Social a Canada ram mi puitam takin US state somnga pakhat na ni anduani Canada in intun nana mamo sumdon na konga pui an ngai renga wang hian US hian atuar rei to a atuar thei to lo he hi ria in Justin Trudeau po abang ani ti aposani Donald Trump hian Greenland te Panama Canal te le Gulf of Mexico te po nei tuma a president huna khovel hun sang hi chok boi kol hle don nge a ching fel thup jok don ti hi hria thiam har ri khop mai nimin khan US billionaire Elon Musk chuan Canada Prime Minister Justin Trudeau an exa Canada chu US state pakhat ani lawang ti a post chu changin meichia Canada governor poini to lova ithu soi hian omzia nei to love ti na changa he chan na hian khowela deng chuak rang hle Musk hian Trudeau hi meichia ti baka Canada governor ti tongkam ma manga Canada chu ram pakhat ni lovin US state pakhat governor ina op angin na soi ti nani South Korea ram politics in lumlet mek po boy chhozela president atanga bantak Yoon Suk Yeol chu anlaman theilawa ama tantu mi puitam takanom ve wang tele dan lam thiam mi thatak tak lam tanga nei zela wangin a harsa ve tlata nimin khana ukil te chon an man tum na chu ko ta azwal kovin an khingle ta South Korea ram anti corruption agency CIO chuan president Yool chui tur le man turin dan noya thunei nan nei lo antiani India ram thunei tu te chuan nimin khan Bangladesh Prime Minister no chuatak India ram aral tlan mek Sheikh Hasina chu a visa an po seisak country dangin Sheikh Hasina hi zirlai lungoi lo te nornakal zela Bangladesh atanga tlan chelo theilovin norania India ram atlan chia in nikum August thatang khan India ram ala om ta zela India hian political asylum peturin chu tiang dan chu nei lo wangin India ram om turin visa an siam saka Bangladesh sarkar lailok Muhammad Yunus sarkar chon India chu Bangladesh rama achung thu rela ni theina na Sheikh Hasina thon kir turin an ngen me kani bazari lo thira wangin kan lo me